In dobrodošli na današnji novinarski konferenci, na kateri vam bomo predstavili pričetek nove metode na področju mikrokirurgije kožnih rakov. Z nami so predstojnica Dermatološke klinike, primarika docentka doktorica Tanja Braniček-Ručigaj in jo kar prosim za predstavitev metode in vse, kaj to pomeni za kliniko in tudi za UKC. Hvala. Kožni raki, kot veste, so v porastu, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v svetu. Število novo odkritih rakov se pri teh nemelanomskih kožnih rakih veča ne samo v stotih, ampak bi lahko rekli v tisočih, v nekaj letih. Melanoma sicer nekoliko manj in v svetu je že vrsto let razvita kirurgija za te nemelanomske kožne rake. Običajno se je včasih operiralo tako, da se je spremembo izrezalo, rano zašilo in preparat poslalo pod mikroskop, da se je v patološkem laboratoriju pogledalo, ali tumor sega v rob ali ne. Seveda pa so potem pred leti začeli predvsem v Ameriki z novo metodo, kjer so bolniku odstranili kožnega raka in takoj tkivo pobarvali in pregledali v histološkem laboratoriju, če je rob še pozitiven, se pravi, če so tumorske celice še v robu ali ne. In seveda, če so bile naredili še ponovno izrez tega tumorja, nekoliko večja in ponovno pogledali, ali sega tumor v rob ali ne. In šele na to, ko so bili vsi robovi negativni, so seveda bolniku to rano zašili. To prvič pomeni, da bolnik v eni seansi opravi vso potrebno terapijo, ni potrebno večkratnih obiskov in pa seveda je možnost tega, da bi se ta kožni rak širil, manjša. To metodo smo lahko pri nas začeli šele takrat, ko smo uspeli akreditirati patohistološki laboratorij. Takrat je veliko vlogo pri tem imela dr. Hosta, ki je tudi današnja sogovornica. Sicer pa ne bi mogli začeti s to metodo, če seveda ne bi imeli tukaj tudi kirurga, ki je naredil in ima certifikat za to metodo in tudi uči to metodo, najprej seveda v Ameriki, sedaj pa hvala tudi v resnici pri nas na naši kliniki. Profesor Krunič prihaja iz Amerike, iz Chicaga, kjer je seveda vrsto let delal in operiral te bolnike z takimi in drugimi vrstami kožnega raka in seveda upravlja tudi druge preglede v dermatologiji in seveda posege. In začeli smo pred 3 leti, takrat smo prvič v tistem letu operirali 6 bolnikov s to metodo, kar je profesor še zmeraj delal v Ameriki, na to v lanskem letu 37, letos pa že okrog 70 bolnikov. Več o tej metodi, mislim, da je prav, da pove profesor Krunič, več o tem, kako pa se pripravlja sam vzorec in kakšna je razlika med klasično pripravo vzorca za pregled tkiva, pa potem dr. Hosta. Ja. Najlepša hvala primariki, docentki doktorici Ručigaj, pa prosim res kar kirurga, samo da mikrofone predstavimo, če je toliko časa. Hvala, Ester. Zahvaljujući profesorici Ručigaj, mi smo uspeli da razvijemo moskirurgijo ovde u tehniku na Univerzi u Ljubljani, na našoj dermatološkoj klinici. Mi planiramo otprilike raditi oko 600 do 700 pacijenata godišnje. Tehnika je u Americi već 30-40 godina prisutna. U Sloveniji već 3. godina kako radimo mnogo pacijenata, uspeh zato što radimo tu mikrografsku kontrolu na mikroskopu je praktično 99,6%. Znači da pacijent sa primarnim bazalno-celičnim karcinomom ima skoro 100% izlečenje kada dođe da se radi tehnika. Sve smo pripremili, laboratorij imamo prve klase, imamo tim, sada imamo verovatno i 2 operacione sale, kasnije ćemo se širiti i vrlo sam srećan da smo uspeli, imamo tim i mladih doktora koji učimo, tako da ćemo za godinu 2 dana imati još 1 ili 2 doktora naših slovenskih koji su obučeni, tako da planiramo da se širimo u budućnosti. Najlepša hvala za to predstavitev in zdaj prosim še asistentko Violeto Hosto, namestnico vodje histopatološkega laboratorija, da nam pojasni še, kako je ta metoda vključena oziroma kako poteka ta del, ki poteka v laboratoriju, preden potem se poseg konča. Hvala lepa.
Mosova kirurgija dejansko predstavlja najbolj uspešno metodo odstranjevanja kožnega tumorja. Ta poseben način odvzema tkiva in poseben način označevanja samega vzorca omogoča, da potem, ko sprejmemo vzorec v histopatološkem laboratoriju, potem, ko ga zamrznemo, pobarvamo, ga pogledamo pod mikroskopom in potem zaradi takšnega posebnega načina odvzema tkiva in njegovega označevanja mi lahko natančno povemo lokacijo, na kateri je tumor prisoten v kirurškem robu, kar dejansko omogoča most kirurgu, da potem ta poseg nadaljuje le v tej smeri. Poseg se pa ponovi tolikokrat, dokler ne odstranijo vse tumorske celice, kar dejansko omogoča, da se tumor odstrani v celoti, uz minimalno odstranjevanje zdravega tkiva, kar je pomembno za področje obraza in glave in na ta način še posebej za področje področje prehoda kože v sluznice, kar je okrog oči in ust, kar omogoča minimalne praznotine uz možnost, da se tumor odstrani v celoti brez odvečnega odstranjevanja zdravega tkiva. Ta metoda združuje kirurški poseg in histopatološko analizo vzorca in to v enem realnem času ob samem posegu. Predpogoj za izvedbo te metode je dejansko lokacija histopatološkega laboratorija, ki mora biti v neposredni bližini kirurške ambulante, kar omogoča ne samo hiter transport samih vzorcev, ampak tudi možnost kirurga, da kadarkoli sam pogleda ali skupaj z patologom in dobi ta vzorec in dobi lasten vpogled v samo tumorsko tkivo oziroma lokacijo in smer, v kateri je naprej potrebno rezati, ter tudi en lastni občutek, koliko tega tkiva je v naslednjem koraku potrebno odstraniti. Most kirurgi, da bi pridobili te kompetence, morajo na svom izpitu izraziti zelo visoko znanje histopatologije, kar jih dejansko naredi bolj kompetentnim za izvedbo te metode. Najlepša hvala. Lahko povem še v primerjavi z drugimi metodami. Glede na klasično ekscizijo, s katero mi pregledamo le majhen odstotek celotne površine kirurških robov, ali pa glede na zmrzle reze, pri katerih se, tudi če se delajo na način, da se odstranijo in posebej pogledajo vsi kirurški robovi, vedno ostane en majhen odstotek tkiva, ki je nepregledan. Mosova kirurgija dejansko je edina metoda, ki zagotovi, da se pregleda 100% površina vseh kirurških robov in na ta način zagotovi popolna odstranitev tumorja uz minimalni odvzem zdravega tkiva. I možemo reći da se most kirurgija radi samo u 6 zemalja u Evropi, znači Slovenija je 6. zemlja, a po američkoj tehnici radi se samo u Engleskoj i u Sloveniji. Dejansko vizija našega vodstva in posebej naše predstojnice za odprtjem tega histopatološkega laboratorija je omogočala, da je naša klinika prva in edina v regionu, v kateri se dela Mosova kirurgija. I ja isto moram da se zahvalim predstavnici, jer da nje nije bilo ništa od ovoga ne bi bilo. Hvala još jednom. Hvala vam. Še mogoče kaj za dodati, ali damo že besedo novinarjem, potem pa kar v bistvu vprašanje, ali pa prosim. Ja še govorim po TV. Mene v bistvu zanima, a je ta poseg, glede na to, da režete plast po plast, pa vsako plast potem sproti pregledujete, a se potem poseg kaj zavleče, bistveno daljši kot sicer, če se samo klasično odstrani, pa potem nese na kaj preiskave? Problem je kad se tumor plastično odstrani, taj uzorec što imate, on se seče tehnikom vertikalnom, a sa vertikalnom tehnikom samo se 0,1% ivica pregleda, a sa tehnikom od 100%, jer mi sečemo horizontalno, znači ako je uzorec mi sečemo od lijeva na desno i pogledamo sve odjednom 100%,
Jer tumor bazocelični karcinom, na primjer, on je kao vrh ledenog brega. Ono što se vidi na koži može da bude potpuno nepravilno i regularno raste pod kožom. I onda ako vi uzmete samo kružno da uklonite u obliku kruga, vi možete lako da zaboravite tumor levo i desno, jer nama je 30% pacijenata su pacijenti sa recidivom, koji imaju rekurentni karcinom, koji su rađeni plastičnom tehnikom. I onda to košta i zdravstveno osiguranje puta 2, puta 3, a kad se uradi most, primarno tumor je završen i obično recidiva nema. Ampak je zato operacija daljša? Sam poseg primarni traja enako. Samo kak mikrofone, samo. Sam poseg prvi traja enako časa, ko se zreže, potem pa seveda bolnik počaka pri nas, da se v laboratoriju vse skupaj pogleda, ker gre dokaj hitro in potem seveda, če so robovi pozitivni, se še enkrat izreže oziroma če je potrebno še enkrat. Pri nekaterih bolnikih je seveda to potrebno tudi 2-krat ali 3-krat, vendar pa vsekakor v nekaj urah je vse skupaj končano, bolnik ta čas odleži pri nas v postelji, počaka, da je res 100% izrezano tkivo zdravo. I sve se radi u lokalnom anesteziju, znači pacijenti koji su starejši, koji imaju 80, 90, evo sad pacijent ima 92 godina, nema problema, svi tolerišu proceduru i možemo da im pomognemo. Pa še nekaj je važno pri tej metodi, to, kar je že poudarila dr. Hosta, gre za to, da seveda prej se je zrezalo zelo veliko tkiva okrog, zato da bi kirurgi res bili sigurni, da so vse odstranili, če ravno to mnogokrat ni bilo tako. Vemo pa, da na obrazu seveda nimamo toliko tkiva, da bi lahko kar veselo rezali naokrog, enako je seveda tudi na okončinah, na prstih, ne nazadnje tudi na dlaneh, na glavi, na golenih, kjer je kože zelo malo oziroma so te tenzije zelo velike in seveda šivanje bi povzročilo, da bi se te rane razprle. Zato ta tehnika omogoča tudi različne režnje, za katerimi se potem te površine pokrije, vsekakor pa da je seveda izrez tega tkiva zdravega čim manjši. Je pa to primerno kaj? Za bazalno-celični karcinom, za kjer vse? Bazocelični, planocelični karcinom, sebacelni karcinom, mikrocistični adneksalni karcinom, čak se radi isto tako i za lentigo maligna za melanom, to će biti na sljedeći stadijum da uradimo. Uglavnom za te najčešće kancere kože se radi intenzivno i sa velikim uspehom. Jedan od tumora je dermatofibrosarkoma protuberans, to je jedan sarkom, koji se također radi s moshirurgijom i nismo još dostigli slučajeva, ali ćemo i to raditi, gde je moshirurgija praktično metoda izbora. Jer on ima vrlo nejasne ivice, nejasne margine i vrlo teško se vadi sa klasičnom hirurgijom, tako i to nismo još imali, ali ćemo, ako budu imali, to ćemo raditi. Tudi nohti so posebna entiteta, kjer je potrebna ta vrsta operacije. Bomo nadalje Radio Slovenija, ne vem, če sem imel podatek, je potem v načrtu, da se plastično metodo povsem opusti v nekem določenem času, ali kako s tem? Predvsem za tista mesta, kjer je malo kože, seveda računamo, da bi se delalo po tej metodi, za druga mesta, kot je recimo trup, kjer je seveda ta izrez lahko nekoliko večji, je lahko še zmeraj klasična operacija. Ampak so verjetno tudi tam prednosti te nove metode? Vsekakor so povsod prednosti te nove metode, ker bolnik v eni seansi opravi vse, kar je potrebno. To pomeni manj recidivov, seveda manj nadaljnega spremljanja teh bolnikov. Še kakšno vprašanje? Svet 24, če sem prav videla, ste že 70 bolnikov letos operirali. Ja, 600 pa ne bi bil cilj. Danes je 70. Treba vedeti, da profesor do zdaj ni bil stalno v Sloveniji, zdaj v resnici planiramo, da bo to res čisto stalno potekalo, ker je potrebna seveda veliko organizacija pri tem. Kakšne so pa čakalne dobe potem pri tem? Za to operacijo pravzaprav ne dolge, takoj kot profesor da datume, praktično je bolnik operiran v roku enega meseca. Vemo, da drugače za to klasično metodo pri drugih kirurgih se čaka pol leta ali več. Res pa, da pri tej vrsti kožnega raka, vsej pri teh, ki smo jih zdaj omenili, ni treba, da je to od danes na jutri, se lahko nekaj časa počaka. Vsekakor si želimo, da bi naš center tudi akreditirali po ameriški metodi oziroma v Ameriki. Sljedeće godine napraviti
akreditaciju u Američkom koledžu za nosirurgiju, onda bi bili jedino mesto u Evropi koji ima tu akreditaciju. Ima Australija, Novi Zeland, Južna Afrika, ali mi bi u Evropi bili tu praktično. Kaj bi to pomenilo, da bi... Pa promenilo bi zato što evropski centri za sertifikaciju traže 100 slučajeva, to je malo, mi mislimo da je to malo, evo moji specijalizanti već uradili skoro 100, američki centri traže 500 do 600 slučajeva, od kojih 400 mora da uradi samostalno, a mi sada prema tom broju idemo i kad dobijemo taj broj, već imamo konekcije sa univerzitetom u Minnesota i trebalo bi da dobijemo sertifikaciju, tako da bi time Ljubljana postala prvi centar praktično akreditovani i onda svi mladi doktori koji dođu kod nas za edukaciju će odmah dobiti akreditaciju Američkog koledža za morsku kirurgiju, tako da je to veliki uspeh za nas. Bi potem mogoče tudi zdravili bolnike iz regije, pa izobraževali, recimo za Da, naše doktore rade Slovenije, naše specijalizante, pa po potrebi i druge, ali prvo moramo zadovoljiti potrebe Slovenije. Jer problem je zato što mora postojiti dermatopatološki laboratorij. Jedino sada klinički centar Ljubljana, naša klinika ima dermatopatološki laboratorij i hirurgija, one moraju biti zajedno. Tako da to je sad kako bude išlo dalje i drugi se centri razvijeli, ne znam, Maribor ili ne znam šta za sada bi prvo to ovde. Jer nama ako bi dobili još 2-3 doktora da radimo, to je mogu da se radi svaki dan. I patologije radi druge stvari, ne radi samo mozg kirurgiju, onda moramo organizirati i vreme i to. Imamo naši tehničari koji rade i oni su treneri u Americi, kolega koji vodi, on je glavni, onda ćemo sad još jedno kolegice treti, tako da vrlo brzo rade. Mi smo već dok ste vi došli uradili 6 slučaja. Od 8,5, je li tako bilo? Od 8. Od 6 slučaja smo uradili. Kaj vas je prepričalo, da se ustalite v Ljubljani, da pustite Chicago? Ne, završio sam gotovo Chicago, ja sam od maja tu stalno, sad samo je pitanje organizacije, tako je. Pita zašto? A zašto? Pa, ja sam uvek želeo da, sad moja priča je malo drugačija, ja sam odrastao u Ljubljani kao jako mali, moja mama imala 2 sestre koje su ovde berudete, ja sam pričao slovenču, razume sve, sad se to. I uvek sam želeo da dođem u Ljubljanu, tako Ljubljana i Italija, sve to zajedno i profesorka i ja kad smo se upoznali, ja sam video kad je ona preuzela dermatologiju, jako energična žena, ja sam ono koristio i tamo smo sve zatvorili, sad sam tu. Zašto sam? Ipak je Evropa, znate. Amerika je može mnogo da se nauči, strašno puno da se radi, ali ima i nešto drugo u životu i drugo lepo je ostaviti za sebe nešto mlađim generacijama. A imamo puno vrednih kolega, puno onih koji su zainteresovani i treba da nauče. A zahvaljujući profesorki, mi smo prvi centar i u bivšoj Jugoslaviji. Znači, niko drugi to ne radi i tako da ja sam zaista prezadovoljan. Imamo fantastičan tim sestara i kolega, kad je bio profesor Majer iz Amerike, on je rekao, kad bi on imao sestre koje rade na dermatološkoj klinici da rade kod njega, on bi samo radio u jednoj operacionoj sali i sve bi stigao da završi do 2 sata popodne. On je bio fasciniran, tako da sam ja vrlo happy, tako što smo napravili takve veze sa svetom. Pogoj, da lahko to se dela, je ravno ta bližina kirurgije in laboratorija. In dokler imaš enega, ne moreš imeti drugega, oziroma ne moreš delati te metode. Še kakšno vprašanja? Ne. Če ne, potem se vsem govorcem najlepše zahvaljujem, so sredi posebej, tako da v bistvu kirurgi se vračajo nazaj na kirurgijo. Vam, novinarji ekipe, pa tudi najlepše hvala za udeležbo. Hvala.